Reka nongere none mbahe ikaze bakunzi ba Isano News, mumeze mute? Nanje mbasuhuza nizera ko mwese icyumweru mugitangiye neza, kandi kugira ngo tunagitangire neza kurushaho, reka tugitangire neza dukora ibintu byoroshye cyane, rwose kuri iyi chaine yacu kandi yanyu, nta hantu wagira gutya ibintu byoroshye ukikora ka subscribe, uburyo bworoshye wikinira ni ibintu byoroshye cyane, ugakora share y'iyi nkuru, ugasharinga, ugatangaho na commentaire, ibintu byoroshye cyane rwose. Ubwo rero mukore subscribe kugira ngo dukomeze tugenda tubana amakuru ndetse tugende tubagezaho umunsi ku munsi, ibintu bikomeze kugenda biba byiza kurusha. Uyu munsi rero nzanye inkuru iri hanze irimo iratwika imeze nabi cyane, noneho Kisedeki Felix Chilombo akoza agashya, uyu mugabo nawe rwose igihugu akijugunye mu manga, yemeye guhonga Amerika n'abanyaburayi amabuye y'agaciro ngo botse u Rwanda igitutu. Nyumvira nawe icyifuzo cyiwe. Umugabo uraha rwose, afashe ikintu cyitwa ikirombe cyose cya Congo, agihereza abanyaburayi, agihereza abanyamerika, ngo arashaka ngo botse igitutu u Rwanda. Sinzi inyungu abifitemo. Perezida rero wa Repubulika na Demokarasi ya Congo, Felix Antoine Tshisekedi, yatangiye kureba uko yakorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu by'i Burayi mu bijyanye n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro y'igihugu cye, kugira ngo nabyo bimufashe guhangana n'umutwe wa M23 hamwe n'u Rwanda. Ibintu birakomeye. Amakuru rero y'imikoranire ya Perezida Tshisekedi na Amerika yagarutsweho na ikinyamakuru cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa New York Times. Iki ni imwe mu binyamakuru bikomeye cyane hariya ku mugabane wa Amerika, by'umwihariko no ku rwego rw'isi. Iki kinyamakuru rero cyatangaje ko kuri ubu Felix yavuze cyangwa se yabuze ayacira n'ayamira kubera ingabo za FARDC z'icyo gihugu ngo zikomeje gutakaza ubuzirane cyangwa se ubushobozi bwo kuba zarwana ku butaka bwa Congo. Ni ukuvuga ngo ubushobozi bwazo, sinzi kuvuga ubushobozi, hari igihe umuntu atabyumva neza, uvuze ngo ubushobozi, ngo nta bushobozi afite, bivuga ko hari icyo ari kubura, ariko akibonye hari icyo yahindura. Bitandukanye n'aba ngabo rero, kuko ntacyo babura, intwaro barazifite, ibisabwa byose kugira ngo abasirikare barwanire igihugu barabifite, ahubwo impamvu yo gutsindwa kwabo iri kugenda igaragara, ni uko nabo abenshi muri bo bamaze kubona yuko nkaho nta kintu barwanira, baramaze kugaragara yuko nabo ubwabo ibyo bakora ni ibyo bashyizwemo, bya binego bya ndiyafande by'uko ari abasirikare, ariko ubu nabo bamaze kubona yuko rwose aho ubutegetsi buriho buri kuganisha igihugu ntabwo ari ahantu heza, ntabwo ari ugutsindwa gusa. Binyuze rero muri uyu mugambi, Felix yifuza ko ibihugu by'Uburayi ndetse na Amerika birushaho gushyira igitutu ku Rwanda, ashinja kuba umufatanyabikorwa w'umutwe wa M23. Ashimangira ko guha amabuye y'agaciro ibihugu bishobora gutuma igitutu cyiyongera ndetse igihugu cye kikabona amahoro, ariko nanone hari icyo yirengagiza. Nibyo aratanga ayo mabuye, aratanga ubwo butunzi cyane ku gihugu cye kinabufite, yumve yuko ngo bishyira igitutu ibyo bihugu byitwa ko ari super power, bireberera isi, biri bushyire igitutu ku gihugu cy'u Rwanda, ariko nabo bakirengagiza yuko none u Rwanda rushyirwaho igitutu, narwo rufite indangagaciro zarwo zirugenga nk'u Rwanda rw'abanyarwanda. Nabo bakubwira yuko u Rwanda mbere na mbere habanza hakaza umutekano w'umunyarwanda ndetse n'u Rwanda, ibindi bigakurikira. Ubwo rero icyo gitutu n'ubundi kuza kugishyiraho nta kintu biri buhindure, biragoye yuko n'ubundi biraza kuza kugira icyo bikemura, kuko igitutu kirajyaho, ubwo bukungu buhagarikwe cyangwa se ubwo bufatanye n'ibyo bihugu n'ayo mahanga n'u Rwanda bihagarare, ariko n'ubundi stile umutwe wa M23 n'ubundi uraguma muri Congo, ntabwo uteze guhagarara, kuko umutwe n'ubundi ni uw'abakongomani, si umutwe w'abanyarwanda. Ubwo rero aho ngaho rwose Kisedeki sinzi n'abajyanama biwe, ntabwo ibintu bimeze neza. Aya makuru rero yagiye hanze mu gihe ibihugu by'Ububiligi abuza ku isonga mu gusahura umutungo wa Congo, Ubudage, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibindi bihugu
byatangiye gushyira igitutu ku Rwanda ndetse birushaho no kurufatira ibihano. Ku ikubitiro Amerika yahise inafatira ibihano umwe mu bantu bakomeye mu gihugu, Gen. Thad James Kabarebe usanzwe ari umunyamabanga wa leta ushinzwe ubutwererane bw'akarere muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, aho ibihugu bikomeza cyangwa se Leta Zunze Ubumwe za Amerika imushinja kuba umuhuza hagati y'u Rwanda n'umutwe wa M23 kugira ngo iyi nkuru yo rwose nayo bakore neza cyane. Ubwo rero Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni kimwe mu bihugu byo ku isi bifite umutungo kamere mwinshi cyane rwose, kuko ujyanye n'amabuye y'agaciro ishobora kuba ifite amabuye, ndaje ndebe imibare neza uko batubwira, ariko batubwira yuko ubundi iki gihugu mu mabuye gifite cyangwa se gicukura harimo zahabu, harimo diyama, harimo kobari, harimo kopa, harimo nikel, uranium, coltan, lithium ndetse n'andi menshi. Ikintu cyitwa amabuye rwose muri Kongo ho ni ikivu cyangwa se n'inyanja. Kongo rero ifite kandi umutungo kamere utarakorwaho ubarirwa muri miliyari ibihumbi 24 by'amadolari. Ni ukuvuga ngo umutungo wa Kongo uri mu butaka bwawo ubu tuvugana utarakoreshwa, utaracukurwa. Bamwe mu bashakashatsi muri inzobere mu bigendanye n'umutungo wo munsi y'ubutaka, ukuntu babipima bigendeye ku ntuze kuri coordonnées géographiques, bigendanye n'ubushakashatsi baba bakoze, baba barabyize, baba babizi, bagaragaje ko Kongo nabura amabuye ari mu nda yayo cyangwa se ari munsi y'ubutaka uyafashe yose hamwe atarakorwaho tuvugana, afite agaciro ka miliyoni ibihumbi 24 by'amadolari. Yashyize mu manyarwanda simbizi, mashini ishobora no guhita iturika. Bituma aricyo gihugu cya mbere gikize ku isi hagendewe ku mutungo kamere wacyo mu gihe wose waba utunganijwe. Ni ukuvuga ngo umutungo Kongo ifite mu nda yayo cyangwa se amabuye y'agaciro ari muri Kongo afashwe yose agatunganywa agashyirwa mu nganda, ubwo bakayacukura aho ngaho abayitwa mu ndimi z'amahanga bayitwa raw materials cyangwa se ababikira ibikoresho ariko bitaragera aho bitanga umusaruro, akajyanwa mu nganda ariko havazamo cyitwa finished product. Ni ukuvuga ngo finished product ni igihe noneho muri ya mabuye y'agaciro no havuyemo noneho icyakoreshwa nta kindi kintu kindi kiyongereyeho. Ubwo nibiko bababaze bahita babara ibyo ngibyo. Ubwo rero iyo Kongo rero ibarwa yuko ifite cobalt cyangwa se cobalt icuruzwa ku isi yose mu mwaka wa 2013. Uba umwaka kunuze ku bushakashatsi bakoze bagaragaje yuko mu mwaka wa 2013 cobalt yacurujwe ku isi yose, cobalt uyifashe yo ku isi yose yacurujwe 48% yari yavuye muri Kongo. Bavuze cobalt uze kuza kuyisobanukirwa neza, abantu ndabizi abantu baba bakurikiye Isano News bagomba kugenda nyine basobanukirwa neza n'inkuru tubagezeho ko twazicukumbuye neza. Cobalt cyangwa se cobalt bitewe n'urimo bishakamo kubivugamo, ubundi ni havamo amabuye. Aya mabuye y'agaciro namwe mu mabuye akoreshwa mu bijyanye n'amatoroshi. Reba kuri ubona itoroshi hari irema cyangwa se karakano ko ku mufuniko amabuye abafasheho kariya, cyangwa se ndetse n'amabuye yo ku itoroshi n'amabuye yo kuri radiyo. Reba uriya mutwe wa radiyo, uriya mutwe w'amabuye yo kuri radiyo urabona yuko agira ibice bibiri, hari positifu ndetse na negatifu. Noneho kwibuye hari akantu k'agatwe kameze nk'agasongoye, kari agatwe niko gakorwamo, kari agatwe ubona harakwibuye ryantuze ibuye rya radiyo. Siyo ko muri minsi atanakiboneka, sigaye bacomeka cyane ku mashanyarazi. Yego kari agatwe mubona kari gakoze muri cobalt, iriya niyo bita cobalt, kari gakoze muri cobalt. Ubwo rero babaraga yuko muri 2013 48% ya cobalt yaracurujwe ku rwego rw'isi yaturutse mu gihugu cya Kongo. Hanyuma kandi bakomeje bavuga yuko nanone 47 by'ububiko bw'iyindi isigaye ishobora kubona iri muri Kongo. Hanyuma imibare kandi ya vuba aha yerekana yuko 60% bya cobalt iri ku isi yose ubu tuvugana twayisanga. Nuvuga ngo ufashe cobalt yose iri mu isi ubu tuvugana, umukora kino cyegeranyo ufashe cobalt yose yo mu isi yose ukayiteranya, wasanga nabura 60% yose
wayisanga mu gihugu cya Kongo. Iki gihugu kiraremereye, ni ukuvuga toni zirenga miliyari 36. Ubwo rero uyu muyobozi wacyo Tshisekedi akomeza akaba yarafashe icyemezo mu gihe n'ubundi amabuye y'agaciro ya Kongo yari asanzwe afitweho ijambo n'amahanga, nyamara umubare munini w'abaturage b'iki gihugu n'ubundi babayeho nabi mu bukene, amashanyarazi ntayo, imihanda ntayo, amazi, amavuriro, amashuri, n'ubundi nyine ni igihugu gifite ubwo butunzi, kirakize, ariko n'ubundi bajya kureba inyungu abakongomani nyirizina bivanamo ntayo, nta kintu bibamariye. Ufate urugero kugira ngo mubisobanukirwe neza. Igihugu cya Kongo cyasinye amasezerano y'agaciro ya miliyari 300 z'amadolari. Iki gihugu kikaba cyarasinyanye na sosiyete zitandukanye zo mu mahanga zicukura kobari. Ya kobari nababwiye yuko 60% yiri ku isi ubu nta tuvugana iri muri Kongo. Batubwira yuko mu mwaka wa 2018 kugeza muri 2022 iki gihugu cya Kongo cyagiranye na sosiyete mpuzamahanga amasezerano y'uko izo sosiyete mpuzamahanga zigiye gucukura kobalti cyangwa se kobari muri Kongo. Kobari yacukuwe hagati ya 2018 kugeza 2022 yari ifite agaciro ka miliyari 300 z'amadolari, niko gaciro kayo. Yasohowe mu gihugu cya Kongo. Noneho umva ikibazo ryari rikomeye cyane. Ariko ako gaciro k'ayo mafaranga miliyoni 300 z'amadolari muri Kongo hagarutse 3%. Ruvuga ngo miliyari 297 nizo zagiye hanze, muri Kongo hagaruka miliyari 3 zonyine gusa. Wibaze nawe. Aho rero tubonera yuko rwose iki gihugu ku iterambere biragoranye cyane. Bibarwa kandi ko 40% bya diyama icukurwa mu bice bya Kasai ndetse no muri Kivu zombi, ngo ni Kivu ya ruguru na Kivu y'epfo n'utundi duce twa Maniema ndetse na Katanga, ijyanwa mu mahanga mu buryo bunyuranije n'amategeko. Ni nako bigenda ku yandi mabuye, ngo habe diyama, habe oro, habe kopa, habe ziriya nagiye ngarukaho za kobare ndetse n'andi mabuye yandi menshi atandukanye nagiye nyagarukaho. Ayo yose aracukurwa, ariko n'ubundi wajya kureba ugasanga ikibivamo cyangwa se umusaruro wabyo wakagombye kugarukira abakongomani n'igihugu cya Kongo kugira ngo kigane mu iterambere, ntabyo. Ahubwo kubera kaduruvayo, kubera za mvururu, wa mutekano muke, kubera no gusinyana ya masezerano mpuzamahanga ariko ugamije gusahura mu mifuka yanyu nk'abayobozi, nta kintu bimarira abakongomani. Ubwo rero niko Tshisekedi yagiye yumvikana avuga yuko intambara ihanganije umutwe wa 23 ndetse iterwa inkunga n'u Rwanda ari ukugira ngo bashake uburyo ki ngo bacukura ayo mabuye, ariko bikazaho ni guhakanwa binyuze mu muvugizi wa AFC cyangwa se Alliance Fleuve Congo, Lawrence Kanyuka, uherutse no kuba yitaba Imana mu minsi mike itambutse. Ngira ngo ivyo nabyo twabigarutse, ariko mbere yuko Kanyuka yitaba Imana yari yatangaje ko batarwanira amabuye y'agaciro kuko mu bice bafashe harimo ibitarimo amabuye y'agaciro. Yakomeje agira ati ugiye Bunagana na Rucuru nta mabuye y'agaciro ahari. Intambara yacu ni uguharanira kubaho. Kinshasa iraduheza ikatwita abanyamahanga, ariko twe ntabwo turi abanyamahanga, turi abanyekongo, turi iwacu. Tugomba kubaho, nicyo cya mbere. Icyo duharanira si amabuye y'agaciro ahubwo ni ukubaho. Ayo ni amagambo rero yatangajwe na Kanyuka mbere y'uko yitaba Imana mu minsi mike itambutse. We yavuguruzaga umuyobozi wa Kongo Felix, we wavugaga yuko M23 kiri kurwanira ari ugushaka amabuye y'agaciro. Kanyuka ati twese icyo turwanira kuko n'ikimenyimenye ni uko hari imwe mu bice twafashe bitarimo ayo mabuye y'agaciro, kandi ntabwo ariko twari tuyobewe aho amabuye y'agaciro ari. Twese icyo tugamije cya mbere ni ukubanza gushaka kwishyira ukizana nk'abakongomani, dushaka amahoro, dushake kubaho neza nta macakubiri, nta kibazo cyangwa se impungenge zose umuntu yagira, kuko twese turi abakongomani. Yakomeje agira ati rero turwanira amoko yose, twe ntabwo turi abahezanguni bishingiye ku moko nka Tshisekedi.
ufata bamwe akabashyira ku ruhande agashyiraho politiki y'ikimenyane. Uyu mutwe uvuga ko intego yawo itari ugukuraho ubutegetsi bwa Kinshasa, ko ahubwo ari ukubasha kureka kwicwa kw'abaturage, bityo buri mukongomani wese akishyira akizana. So nguko rero bimeze rero ibya Kongo na Tshisekedi perezida wayo, ndetse no gushaka urimo ushaka uburyo ki abanyamerika n'abanyaburayi baza agasa nk'agurishije igihugu. Niko kugurisha igihugu urebye, ko gutanga umutungo w'igihugu wagafashije abanyagihugu gutera imbere, ariko wowe ukawufasha kubw'inyungu zawe, urumva ni ukugambanira igihugu, ni ukugurisha igihugu. Arashaka no kugurisha igihugu n'abo bagashaka buhake b'abanyaburayi ndetse n'abanyamerika baza bahe amabuye y'agaciro bashaka bacukure, n'ubundi basanga bacukura, ariko noneho abongereye ibice bindi bitandukanye, noneho nabo bamurwanirire cyangwa se bamurwanyirize M23, barwanye umutwe wa M23, bareko ngo bawambura bimwe mu bice wafashe. Ubwo ndavuga za Bukavu, avuga Goma, avuga za Kamanyora, avuga za Manyema, ndetse n'ahandi umutwe wari wamaze gufata. Ubwo Felix Tshisekedi icyo ashaka ni uko baza bakamurwanirira, akaba aho bacukura amabuye y'agaciro, ngo aho ngaho amabuye y'agaciro tujyamo za Katanga, tujyamo za Uvira, tujyamo za Kivu ya ruguru, namwe mu hantu hazwiho kuba hari amabuye y'agaciro cyane, ukajyamo za Bucura n'ahandi nk'aho ngaho hose. Arashaka ko rero umutwe wa 23 abo banyaburayi n'abo banyamerika baza bakawurwanya, bakawambura ibice wari warafashe, noneho bakabisubiza mu ntoki za Kongo ndetse n'abasirikare ba Kongo aribo FARDC n'abandi bafatanya bikorwa bayo. Ngaye nk'uko niyo nkuru narindimo ndabasesengura muri aka kanya, uko muri Kongo bikomeje kugenda bihagaze, uko tugenda dukurikirana n'andi makuru yandi nayo uko agenda asohoka, niko ngenda nyabagezaho 5 kwa 5. Kandi mbibutsa nshuti zanjye rwose, kora subscribe, ni ibintu byoroshye, nta kintu bigusaba, nta kiguzi, ntaki, we kirikaho wikinira, tugende tubana umunsi ku munsi. Kora share, tanga commentaire, tubwire uti Steven utaho ushaka kuzangezaho iki n'iki, ndashaka iki n'iki. Iyi ni channel yanyu, ntago ari yanjye, ni channel yanyu. Mujye mugenda rwose mumbwira uko bigimeze, kugira ngo tugende tuganira neza cyane kurushaho. Ngaye nk'uko rero ubwo naho ubutaha, mugire umunsi mwiza.